ngapo basanigete mbaro abasacha iga tikante miaka yigatua abasacha babiri be miaka yigatua babira abasania singa kintambe basikaine banchaine bintu binge bale gusanga sana oyo mwana bwatu musani oye musubati gabe miaka yigatua igabwate kirenga ngabachi gukorera ko korosie familia shaona lakini hao majamaa wawili wanatumia mfinyo au wanakunywa pombe. Siku moja musubati oyo yagata akale nkurigia karo musani oye oyo musani oyo noyo muwa basaba babiri basaja babe miaka yigatua kamwa kiresi miaka motebi nchuba kasigete niko hapa Kiambu tebe niko hapa Kiambu we kuja bwana tupatane hapa akakuja akachukua nduthi pale akaacha ngora kama tebi ya korora sali kirega na iga soime kagenda agasoa si nyumba yemo yokwegoke bwana matendo kiabete akanyora bara bekire moja mbili era bakamutevinga aiganto bwate bigwango bya mariogo na botoko kujakire percentage yanse musati bagote ayo nya gutira ngora so ati umatanya gutumeka gentekyo gutumeka riogo abatebi na bogo chakire ekerengo gyanse kabisa bakamuligerere kiriki bwate percentage yanse getamo ile siororia akana gosiba tana letere kini akaunga ke once balimba genderete ne biabe biruru na buno kuna kogenderera ngo piki oro manyete oyaga piki muswati oyaga piki kera piki bone aseba manyerete ngo pikiri amangana akabuchaime magachaka gukwana mangana mange asobwango bonda bwati break na bali moino ba pikiri ba rosire kai oyo lengo musani oye akaengerwa nani boyfriend yae king boyfriend yae kabisa kaengerwa pi kera engerwa one ga video lionde na bwato bonguru boke batigale no musubati yo nabo bale maiso oyo rosire orali bate birogombiro konya bibekire mundu nabo korera nabo kwenyorosa olia kenyorosa igasi nini ujagire kokona bune generator kai bago chikomonyegeria asiki bwana oireiru mungu anolia akagendera gutumika riogo akamentoria gendera garamenta keke pasenji ni yansa yengarole mente kende pewa finally wakaika na barobata ite korosa ngwano lia kamotevinga no tinta itimna yole to bosuku ga chunko ira soko timoka aya kamoteviga ga kyura ngonya sana ga igando chenga bono nando montaja umanyete ndateseka twende alimba bwate nyumba chuko timokera buri akahiruwa bagini bagasoa bonsi kera basoa bonsi batimokero none chinguru chuko siku murangu we chabi nchialingi bakarati mokaigo nekera bati moko kumbe konyokorora mbara yare rupi bonguru bokembo alengo bakenyora situation yembe bagakorera gukorea mangana mao wana tata baadaye chitoro chikababwata bakarara bona kero chitoro chera bagutabuka
noyo onde ngutabuka kare nishaona noyo onde ngutabuka kare kurwari kero igoro ngaya babachia ugocha kubarigia bono oyo mubwichi waiter tamanye diere geto genderete kama denga wale bwana walienda kupumzika pale waliishiwa tukawapatia room pale wako pale yoko ndakanya baraire murango mbasige tio swaime kai akina ande mura kai olia agakuneke ondoko akairana akagenda ka What's a story? Lakini yule pinti alikuwa anampenda hakika. Lakini unaona sasa amewapata wakiwa wamelala na huyu jamaa. Sasa kashindwa. Umuise kulibona gege ndagendete kuligia. Ngaki gose ara convince umungu hano uri rumusani buoyo. Ngakende ngiyo kiabeta saa iyo iyo benyorete situation ikubwatekana neke nyugo batumigete. Uchira gwatema gwakira umungu hano yesimi uyu jamaa achukue simu kabisa akorere kumubeke blacklist achi otemire kumwagarira ichi namba chingao hachukui simu, lakini hajafanya maamuzi ya kwenda kwao kwa sababu nabwo tobosoko atakitara mukwanere batararora na kwanza apologize bono gakutema kulinga kiara akore gose mungu hano riwo soji ko reason yake lakini nayo walimes du tigante veiga kendi yonsi munta gukora ekira Mario gari igora gerengera team na gerengera team nyege na yendo ngote nora barebi abo bali para bagukwana bakurama bagukwana mangane getatali atabwati yanga yeni gentalengret igo monte gentaga karekera nyarire tiringi nege ntalengret bono ige tiringi ya mente ese video ko yakwana na komoboremu okay na numusubati onyuku bwato musani o maybe ngobekara Mariogo na nabato musani oye mumura maybe bagotaranere bose bakubanere bagushindanere na murabu avoid drinks drink avoid mumuroyo namu avero musubati oyo takumwabira mbaba amo yaya igo bwaeli akili kichwani totebo mwabire na nkibo no bara jikorona nolie na namutumegete musani ona mutumegete na kiaro ara bora salidi tokore ngendo kendengeria basubati ngo batebi onyuko bato musani ngo bekale Mariogo ndio your boyfriend nande your boyfriend nabwato musani oye maybe mumana bakubanere ndio avoid drinks ande by the musubati onyo teketo siku my boyfriend yago sike avoid drinks eliogo because ila kubeka sabe or regret baadaye ugokwaniri sana Papa Rumba Kevin nimekubali sana anasema kuna maneno mengine kuyatamka kwa lugha yetu ya kawaida inakuwa ngumu, yanahitaji Kizungu, Kiswahili na hata Kijerumani.